tugeze mu kanya, tumefika muda Satani anakuunda. Shetani apenda Imani shimwe cyane. Nikaja kanya, ni muda ule nikaja kanya abantu bose basohoka hanze. Watu wanatoka nje. Umuntu wale wose yumvira yitahire. Kila mtu fikiria kodo. Ariko mu mwanzo wetu asirimba ngadu tupiga sebele. Lakini tunapotea na anuma yifuje kuja kwiweza. Utamani kodo. Ariko muraka kanya. Lakini muda huu na kanya ni muda wale waweza tuko menga pia kumtaha. Kila mmoja anasikia kama ni ariko baraguma nakubwire. Lakini atakakwambia akakanya tugezemo muda ambao tunao. Na kanya Satani anakuunda. Inabaki Satani apende. Uzohore wishimira ibyo abantu bawe. Wewe ujivunie ambao wengine wanakataa. Jambo jema tunahitaji kula neno minota mike kwa dakika chache. Nakushukuru Ningekuomba unifuatilie. Ndakubera umwigisha mwiza. Niwe mkufunzi mwema. Nawe mbele na wewe umunyeshuri mwiza. Uwe mwanafunzi mwema. Ngiri ya kahonyene ikienda moja kwa moja hiyo muri Biblia. Kienda neno Petero na Yohana. Peter and John. Petero na Yohana ngo bariko baragenda bakubaje kuirembo gitwe kiza. Walikuwa wakiondoka wakitaka kupita katika lango njema. Hanyuma kisha bageze walipofika babura kimuga wakakuta mlemavu. Icho kimuga mlemavu chakimaze imyaka myinshi akiwa na miaka mingi. Hanyuma bageze walipofika icho kimuga kibaravye gusa. Mlemavu alipoangalia barabona yuko hari ikintu abo bagabo babiri babo bamuha. Kuna kitu hao watu wanahitaji kumpatia. Imani shimwe sana. Imani shimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma cha kimuga kirabaraba. Kisha yule tena Petero na Yohana akaambia barabona kimuga kirabaraba. Akaangalia. Hanyuma barakibarira. Wakamwambia kama kicha kirabasenga. Wakamwambia kicha kirabasenga amafaranga n'ibindi. Wakamwambia kaomba pesa na mambo mengine. Hanyuma Petero na Yohana. Kisha Petero na Yohana barakibwira ngo wakamwambia pesa ni dhahabu. Nasema hatuna pesa wala dhahabu. Pesa ni dhahabu. Pesa na dhahabu. We don't have it. But tuna kitu tunahitaji kupatia. Tunachokuomba wewe kondoa macho. Kondoa macho. Kondoa macho sana. Janibuka na Elia na Elisha. Ninatamani kukumbuka Elia na Elisha. Nao ndio tagezo. Na yeye imekuwa hivyo. Elia agomba kutwangwa. Elia alipotaka kuondolewa abwira Elisha ngo akamwambia Elisha ati wewe udukora byose. Unayofanya Udutaza kwirengagiza byose. Uzawirengagiza na gatoya. wewe unasikubali. Ngora kagohe ngo ukagohe gatoya. Usilale hata kidogo. Bake nuhumiriza na gatoya. Wewe usipende ukahumiriza. Maana ukikosea mengi yatapita. Ukiona naondoka kitaposhuka kamata. Bwana Yesu. Amen. Hadi kijambo udari na kwa. Nipo kwa neno niangalie. Kuko lutanda. Usiponiangalia Alichuka kubura. utakosa. Aliko hiyo mnakuwa kukubura hapa. Lakini mtu kiangalia Omenga hayakira wewe. kama nakwambia Bwana Yesu. So Elisha Alonso mtamana kuri Elia. akapata wewe. mahali palini. Yaraze cyane. Aliangalia vizuri. Icho kimuga nacho Na huyu kilema yakize kubera iki? amepona kwa nini? Yubi ndio tuwe turabe gusa. Wamemwambia tuangalie. Hanyuma tukiichi Imana tuyaduka. Tukwambie alichokupa cha bora. Imani shimwe. Ndakusaba nawe. Nakuomba uniangalie. Uniangalie. Kugira ngo ichima asize muri cye. Ili kama Mungu atatupatia kitusaidie. Ijambo ryanje ry'uyu munsi Neno la leo ryitwa ngo ni kujiandikisha. kujiandikisha. Imani shimwe. Amen. Ijambo ryanje ry'uyu munsi Neno la leo rivuga ngo kwiyandikisha.
kujiandikisha. Tuvuze kwiyandikisha, Sema kujiandikisha ni ikintu kitari gitoya, ni neno kubwa, kuko turavye maana tukiangalia haragera igihe bose bakavuga ati abarimu mutwandikira atakashika tumenye igitigiri cyabo. nafika wakati wachungaji wanatuambia walimu andika wa kanisa tujue idadi yenyewe, tukandika ku muryango na tukandika ku muryango n'abatunzi, na tunaandika kila familia n'abatunzi, kila mtu muryango n'abatunzi, kila mtu. Bwana asifiwe. Amen. Uko mkuu. Hiyo ni kujiandikisha. Sija. Muri government yacu ya Yoa, Hapa katika utawala wa kugira ube social security, ili kwamba upate social twese tugishika twagiye kwiyandikisha. sote tumeenda kujiandikisha. Hanyuma taki Kuna ile ambaye hakwenda. ari twese twaragiye kugira nte kwiyandikisha. Sote tumeenda kujiandikisha. Imana ishimwe. Kugira tuze muri Amerika, Tulipotaka kwenda Marekani, twese twariyandikisha. tumejiandikisha Wakuja kwiyandikisha, na kujiandikisha. wakuja kwiyandikisha. Katika kujiandikisha, Buri muntu wese kila mmoja bivanye n'ingene yavuze mu kwiyandikisha, kulingana na alivyosema niwe yaronka itiketi kuja muri Amerika. yamepata baraka kuja Marekani. Ndio sasa tunawazanya abatama ati Unajua unasemaje? Unasemaje? Ndio ndio tuzo kubalira. Lakini akija unasemaje? Sibenze. Sio. Hata twali kwiyandikisha ukacha unatoa maelezo yako. Na kuona jiandikisha ukatanga mikura. Njyewe mu Burundi sikiri yomba ni nagenda bazonyica. Mimi sijui sasa hivi ya kwenda nenda N'ibindi birengeje. na mengine zaidi. Murabizi? Unajua Ariko abakiri abana naje wazi kwa watoto hawajui. barahetswe banze gusabisha dukaponere nk'uko Walikuwa wanakalishwa tu kwenye bakaba bahagurutsa wana wachukua na kondo. bakabicara ku ntebe nk'uko ni gusa Kwenye viti hari bakambya kandi wakasema bahagurutsa wanaondoka. Ariko umukuru w'umuryango Lakini kichwa cha familia yateka umutwe ijoro na alikuwa halali. beraka Wakiniuliza tasema. n'uwavuyeyo Aliyetoka n'uwavuyeyo anayetoka kwenye taifa. abantu bacu bamusanga muhira Watakuwa mtangani. Tuambie uko mje uko unasema unajijibu unajua ni na usiku mchuzi basi kwa kuisha na wao wanajibu na wasako warapi ndio bado leo Bwana spesa uko kwanza bali kugirana uko kwanza bali kugirana nchanebuka Ninakumbuka nija cha Yesu hata wakati wa Yesu. Herode umwami Herode Haleluya. yarasohoye itangazo Herode ametoa avuga buri muntu wese kila mmoja akurogeza kwiyandikisha mu gihugu aenda kujiandikisha. Maria na Yosefu Maria na Yosefu kutoka waenda kwenye Maria afisi nigeri alikuwa na tumbo hivi. bagendi wao Wakaenda kwao. Yesu apokilioni Yesu akazaliwa kwao. Bwana spesa Tumvikanye iyo batagenda kwiyandikisha ngira Yesu naye kuvukira iwabo. Wasingeenda kujiandikisha, Yesu labda asingezaliwa kule. Bwana spesa baka iyo agatangazo gatasohoka Wasingetoa tangazo na Yesu giwe hata Yesu mwenyewe ngira ari kuvukira Yerusalemu angezaliwa Yerusalemu kwenye yari kuvukira mu gisagara kwenye mji. Mungu kubera bya mu mikambi y'Imana Kwa sababu ilikuwa na Bwana. Imana ishimwe cyane agenda kuvukira hasuzuguritse cyane Akaenda kuzaliwa pachafu. reka tuje mu ijambo Ngoja tusimame kwenye neno. badusomere Watusomee ab'Imana yahaye wale ambao Mungu amewapatia neema. ubwo buntu bwo gusoma neza Neema ya kusoma vizuri. badusomere byahishuwe Yohana 2:11 Wasome Revelation 20:11. Inameza Biblia ni amatangazo ya 94 mu Kirundi. Tunasoma mu izina rya Yesu. Isezerano rishasha. Byashiwe Yohana 2:11 kumanuka. Ukuzuka kw'abantu bose no guca amateka y'iherezo. Mbona intebe nini ya yera. Mbona niyivyagiyeko isi n'ijuru bihunga mu nyoga hayo. Aho byahora ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birasingururwa kandi ikindi gitabo kirasingururwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri ico
urupfu n'ikuzimu bigarukana bapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu batererwa muri cya kiyaga cyaka umuriro. Icyo kiyaga cyaka umuriro nicyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo atererwa muri icyo kiyaga cyaka umuriro. Bwana tugurumiye sana. Hari ibitabo buri muntu wese agiye ariyandikisha. Kuna vitabu kila mmoja amejiandikisha. Hari n'ikindi gitabo dusomye hano, kuna kingine tumesoma kiri mu bitabo vyinshi, kiko katika vitabu vingi mugabo utacanditswemo, lakini kama hujaandikwa ngo ntushobora kubona Imana, huwezi kumwona Bwana. Hello, ngo utanditswe muri ico gitabo, kama ukwandikwa katika kitabu hicho, bila shaka kutalika kwako singa ukazo bari kuruhusa. Inawezekana kucheza hapa yaweza kuwa yaku. Ibara shibicha. Bwana asifiwe. Ndawiza ngo hari bitabo vyinshi. Kuna kwa vitabu vingi. Ndongera kujya na se wa Yesu na nyina wa Yesu. Na nimekwambia hata baba wa Yesu na mama yake. Hari kitabu yagiye kwandikwa mbere yavuye. Kuna kitabu ameenda kuandikwa. Natwe tukacu hata sisi wenyewe kugira tuze hano ni kwamba tujya hari vitabu twamaze kugenda kwiyandikisha turi hanyuma tuhama turisigura. Kuna vitabu tumeandikwa na tukajieleza. Hari kindi gitabo twabwiwe hano. Kuna kitabu kingine tumeambiwa. Hari kindi gitabo tubwiwe hano. Kana kitabu kingine tumeambiwa. Mukutu Mungu kuandikwa muri ico gitabo. Kuandikwa kwenye kitabu. Ucandikwa gusa. Sio kuandikwa tu. Nimba mukuza muri Amerika gitabo wanditswemo ukacha wiranza kugira ngo bakuzane. Kama kwa kuja umeandika kwenye kitabu na wakakuleta. Hari kindi gitabo ga. Kuna kitabu kingine hapo. Unajiandikisha. Unajiandikisha. Je, nawe twiyandikisha. Mimi nawe tumejiandikisha. Mugaba maherezo isobanuro twege tuzosobanura. Lakini tafsiri nizotuma tubona Imana. Ndiyo tasababisha tumwone Mungu. Bwana asifiwe. Ndagusabe kutukiandikisha kitabu choki. Ningekuomba tujiandikishe kwenye kitabu cha uzima. Kutarika kwawe, kucheza kwako nivyo. Ni vizuri. Kuririmba kwawe, kuimba nivyo. Ni vizuri. Kutanga mashikamo yawe, kumtolea Bwana nivyo. Ni vizuri. Sivyo no? Sindio hivyo. Nivyo. Ni vizuri. Ivyo vyose ni bikorwa. Yote kazi byandikwa mu gitabo cy'ibikorwa. Binaandikwa katika kitabu cha Imana. Ico gitabo cyose kirahaca kazi maana kiri mu ijoro. Kimeandikwa mbele. Hari gitabo cy'ibikorwa. Kuna kazi, kuna kitabu cha kazi. Bandiki icyo umuntu wese yakora. Kila mtu anachofanya. Wewe uje gutarika ngaha. Sio unacheza. Ngo warusitike tukuza mtu. Nafikiri ni ticket. No. Imana agira kwandikira gusa mu by'ukuri bya gusa waratavye. Mungu anaandika anacheza. Anaandika kabisa hii. Hivi. Chukua. Lakini hajiwezi. Kama hujatenda vizuri. Lakini kama hujafanya vizuri, mwisho ungeenda. Imani siwecha. Imani hibazwe kandi. Hibazwe. Hari kitabu, kuna kitabu kiri mu bitabo vyinshi. Iko katika kitabu hicho kitabu na kitabu hicho chahawe kimepewa mamlaka yose. Mamlaka yatuma mnashura kwinjira mu ijuru. Yanasababisha mtu aingie mbinguni. Wananonga. Nasikia abantu bavuga ngo watu wanasema ukiya tulisha kama kawa yuko Yesu ari umwami. Ukikili na mkinywa chako ya kwamba Bwana Mungu ni mwokozi wa maisha yako, tiketi kuja mwicho. Unapata tiketi ya kwenda mbinguni. Sivyo naona? Si ndio jamani? Sivyo naona? Sivyo naona? Si ndio? Iyo ni itango. Hiyo ni mwanzo yo gutangura process yo kuzoja muri Amerika. Sasa anza process ya kutoka. So yanajiandikisha utarimo. Anaenda kujiandikisha huko. Hanyuma atangura process yo kuzoja hapa. Anaanza sasa process ya kwenda. Sivyo? Tukana mwakiliye Kristo. Tumempokea Kristo. Tuli muri process yo kuzogenda. Tuko process yo kwenda aliko. Imani shimecha. Bwana asifiwe. Kula magaze gani kuna vuko butumwa. Nikisimama hapa na kusema sio ticket yaje kuzoja mwicho. Siguru tikio kubenda mwicho. Oya. Oya.
Kubona muri amasango yabwiriza. Ukiona leo ninahubiri. Mukaza mwese mukiye kuja na kutubu. Sio kivuga ngo jiongo. Kibisobanura ndio siti kibisobanura cha tusome Biblia. Soma neno. Tusome jambo hili. Soma neno la Mungu. Tusome jambo hili mpaka kwa ajabu hicho. Tusome kama wanaokwenda mbinguni. Hapana kusome jambo hili maana ukomenga ni kama usisome kama gazeti. Kama ni tasnihi, kama kiburudisho fulani. Usisome kama historia. Maana nidukorera Imana mukomenga turi. Mukomenga turi mu mamuvi. Tusimtumikie Mungu kama kuigiza, waone kama ndirimba neza, waone ko jiwe ntanga neza. Hayo yote ni maigizo. Yote ni maigizo. Mbele za Bwana. Imani shibacha. Ivyo vyose ivyo yote hayo si mvizi. Sio mabaya, ni mema umwanya kwa muda upi. Tureke buri gihe. Tunakula kila wakati. Tureke buri gihe. Kama twihendagiza. Tunajidanganya. Inga turi mu rugendo kuja mu ijuru. Tuko safarini. Turafisa hari abantu ngabi tuzinanye gusa. Kuna watu ambao hari abantu ngaye Imana irabika tinika sesema. Kuna watu ambao Mungu anaangalia na nasikia kichefuchefu. Naona yuko hero yuko. Nasema huyu. Imana ikasesema. Na Mungu anasikia kichefuchefu. Marahara hapa tu. Unaona nanga himbera. Unaona hapa mbele? Habari. Wapo. Imani akavuka. Akasema lakini kweli. Bwana siwe sana. Tukurikire Imana. Tumfuate Mungu. Tukurikire Imana. Tumfuate abajabu kama wanaokwenda mbinguni. Ayo majambo wumva. Maneno unayosikia. Ivyo wumva wavuga. Wanaosikia wanasema. Ivyo wumva bakora. Wanaofanya. Na majambo gusa. Ni maneno tu. Na majambo azosigara. Maneno ambayo yatabaki. Ariko tuge tufisa handi hapa. Kibasi tunasema hapa tumeandaliwa. Bisaba kutuza. Inahitajika tuondoke. Tunigane, tupigane, unigane, upigane, nipigane kugira tuzoshike ili twende. Bwana siwe sana. Ukuvuga neza kwawe, kusema vizuri. Hari abantu bazi gupitika ibintu. Kuna watu bazi kupanga ibintu. Wanajua kupanga. Akagipanga, anapanga. Yesu ni Imana ni bapanga. Mungu hawapangi. Ngo Imana ibona ibiri ngo Imana ibona ibihishije. Mungu naye yanayojificha ndani. Ya mamaso n'indava zayo nahanye tubatura. Yuko hapa na kupu. Hapa ndipo kwa hivyo kijoro no mutaga. Ukifanya usiku na mchana. Anakuwa na record. Elvis ati mu byukuri jo no mutaga. Anafanya usiku na mchana. Anaona. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngeno ngere subira. Ngoja nirudie. Ibyo ukora unayofanya buri munsi, every day, buri mugoroba, kila jioni, buri joro, kila usiku, Imana Mungu anaona. Bila shika mbaya masaha, inawezekana muda huu ukatangura kwibaza, unaanza kujiuliza, mbona kore Imana gose? Yohana randitswe muri iki gitabo. Imeandikwa kwenye kitabu au? Chego nazanya kajambo kavuga ati ngo kwiyandikisha. Mimi nimesema leo kusema kujiandikisha. Buri muntu wese kwiyandikisha. Mmoja jiandikishe. Kandi kwiyandikisha tena kujiandikisha. Hari vitabu vingi. Kuna vitabu vingi. Ukijijwe gusa ukiwa mkoka tu. Hivyo vitabu vizuri vyandikwa. Vitabu vinaandikwa vyote. Vyote. Kugira ngo record yawe yose ikigumira hadi. Ili kwamba record yako iwe pale. Kugira ngo kuri wa munsi. Ili kwamba siku nyingine. Kuri wa munsi hageze. Siku ile ikifika kiyama. Uzorushika gusa. Unafika tu hivyo ofisi na mambo yake. Sema Mungu unakata kabisa vizuri sasa na mambo kuchizi wewe. Wewe ni Mungu. Usikuchizi. Unajua ukata hii sheria. Ikibazo tugira sikini. Shida tunayo ni hii. Nuko abantu benshi ni kwa sababu Mungu ko beka ko byavuzwe mu kitani heze. Nasikia kwa kusema miaka 5 muri 2020 wali muri cyo gini ndatiyo ambaye alikuwa pondana na muri 2020 wakati wa miaka 2000 ni ndatiyo hanicho kitwe jena ari mu nkambi nani ambaye kutubu ni ndatiyo hanicho mwaka 2000 bavuga ko no maherezo Yesu wamesema kama ni mwisho wa dunia icho genu utasenga hata mbaya alikuwa anatafuta kutubu icho ganje sine bwagiruka mu Mungu nari
nilikuwa mdogo sana. Bwana sifiwe sana. Umugabo ico gihe wese yaronde umuryango w'ishenge. Kila mtu alikuwa anatafuta mlango wa kanisa. Kuko yari aravugishijwe yuko ngo ico gihe niho umwama zose. Kwa sababu ilikuwa imetabiriwa kwamba kila mwaka 2000 kunatokea jambo kubwa. Abantu babona uwo mwaka urarenga, wakaona umepita, wake wanasubira, wakarudia. Kama sodoko na Gomora, kama sodoko wakaendelea. Bwana sifiwe sana. Na masatu wachao hata hivi tunaendelea. Wamefanya uongo wale. Uongo wanakubwira. Ngoja nikwambie. Ngo ichuki. Wakati huu kizoshika utafika. Ndashobora niko navuga. Naweza nikawaambia sasa hivi. Kikachakishika. Kikafika sasa hivi. Kuko Yesu yavuze. Maana Yesu amesema ati nzoza nk'igisuma. Nitakuja kama mwivi. Kunje igisuma ngo kitamanza kuza gukubura kama mwivi hakutayarishi. Niko naje nzoza. Nipo nitakuja. Somake bisobanura yo. Maana yake ni gutegura ubugingo. Kuandaa maisha. Utangura kubutegura na. Unaanza sasa hivi. Ubunyene ubudutwa ya. Sasa hivi. Umutima wa ubunyene ndani ya moyo wako. Utangura gutegura. Unaanza kuandaa maisha yako. Ubunyene sasa hivi. Kuko nitumenya ngo tomorrow, nitumenya ngo ni gari. Maana hatujui kesho kwa maana hatubani. Hatatuambia. Bwana sifiwe sana. Kujiandikisha. Kujiandikisha. Reka tusome jambo kimwe. Ngoja tusome neno. Waroma 13. Warumi 13. 11:12. Warumi 10. Tukumviriza abantu bakorera Imana. Bagakorera Imana bari muri njo munjo. Sikiliza watu ambao wanamtumikia Mungu wakiwa bali kushoto na kulia. Bali muri njo munjo. Wakiwa kushoto na kulia. Bali muri ibi. Wako kule. Bali muri ibi. Wako kule. Akabari muri ibi. Wako mambo mengine. Hali hii itakuwa yandikisha. Tena akijiita kama amejiandikisha. 13. Tunasoma katika jina la Yesu. Warumi sura ya 13:11. Panasema nimezabia mkirundi 182 jana mnaona kabisa. Ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Nuko mwame mugenza mutyo. Kuko muzi imisi yo kwigihe gishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu katwegereye kurusha igihe twizeye. Ijoro rirakuze bugira buke. Nuko twiyamure ibikorwa by'umwiza, twambara ibigwanishwa by'umuco. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Ngo tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda he. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda he. Ku murango. Tutadandahirwa. Waza mwadandahirwa. Unajua watu ambao Uwezi kudandahirwa. Unajua hiyo kudandahirwa. Ukuze na majambo atawaho ni kudandahirwa. Ukisema maneno ambayo haiweki uko katika hali hiyo. Sijui kukusudia. Thank you. Baadaye. Kutaborerwa. Tutaborerwa. Tudasambana. Tudakora igisoni nke. Tudatongana. Tutagira ishari. Ariko mwambare umwami Yesu Kristo. Kandi ntimubabare iby'umubiri ngo mukore ibyo mwifuza. Amen. Ayibise dusubire. Turudi. Dusubiremo. Ngoja turudi. Dusubiremo. Nuko mwame mugenza mutyo. Kuko muzi iminsi yo kwigira igishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu karatwegereye. Agakiza kacu kurusha igihe twizeye. Ngo kurusha igihe twizeye. Ngo agakiza kacu karagize. Uko vuwe tukagakiza bakiriye. Ile bame kompoke. Bwana twesa. Amen. Mungu karatwegereye. Kana kutukaribia. Wa mwami wemera. Wa mgamba ule aratwegera kubanza kutuba. Amen. Karibia kuja kuchukua. Mugabo. Lakini ukabugikora ivyo bikurikira. Kama unafanya haya matendo aliyosemwa. Uhinduke formula. Leo ubadilike. Uyu munsi. Leo. Kuko agakiza karatwegere. Maana wokovu umetukaribia. Ijoro rirakuze bugira buke. Ijoro rirakuze ngo bugira buke. Nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza, twambara ibirwanishwa by'umuco. Twiyambure. Urazi cyangwa bavuga kwiyambura, ahubwo nofata ikote njye yambura. Tuvuwe. Ngafata ubusambanyi ngagambura. Usizi navuwa.
Ngafata ugansi ngabwambura. Uchuki navua. Bwana siwe sana. Amen. Ngafata kwangana ngakwambura. Uchuki navua. Ngafata kutongana ngakwambura. Nongana nitoa. Kwambura. Ndiyo kuvua. Ariko benshi barambaye amakoti. Lakini wewe tumevaa masuti. Kwikava, gira, barambaye make. Bazana na byinshi. Wamehata nenepo. Kwa makoti waambia. Maana wamevaa masuti ya tofauti. Kuna watu wanadomo sana kanisa. Hawa na vitu kwa mrusenge. Hiyo ni koti wiyambitsi. Hiyo suti umechora zimuha. Ukanenepa. Wangu. Ukawa mkubwa. Nacho kutuma mkuvuka. Ndiyo maana kuongea. Yanga ni imana yururutse. Unafikiri Mungu ameshuka. Tubeni. Tuuze kituma. Ujui. Kwamba makoti menshi. Umevaa suti nyingi. Menshi. Ukavaa. 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 Batakona kukutinya. Hata watu wanakuogopa. Waonye kusema kukutinya. Wakitana wanaanza kuogopa. Kumbe kikandi na chozi. Lakini waza kuwa umefuja tu. Umejibalisha. Leo tuvue yote. Kugira kutoka tuweze kusimama tena. Bwana asifiwe sana. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Tutagandahirwa. Tuvuze kugenda n'ingeso nziza. Ingeso nziza ni bimeze. Tukisema tabia njema ni ipi? Kuko tuvuze ingeso nziza. Tukisema tabia njema ni gute? Ni vipi? Bwana asifiwe sana. Amen. Ari umuntu usanga yarakijijwe. Kuna mtu ambaye anakutabia. Mugabo ugasanga ingeso ziwe ntizira. Lakini kuna tabia nzuri zinazotoka. Hashakoka. Ntiziranodoka. Hazijabadilika. Ugasanga anachagomba gukubita. Anahitaji tena kupigana ngome. Ugasanga achagomba gukubita imigeri. Miguu. Ugasanga achagomba gutukana. Unasema anahitaji kutukana. Urazi umuntu yigeze kuranga. Unajua mtu ambaye amewahi kubafisi ibyo kutuza n'ibindi byo guta. Wanakuwa na ugasanga yakijijwe. Amewekoka. Mugabo karachari mukana. Lakini yangali mdomoni. Nikagoma no kuhama. Hayondeki. Umenye ko twakijijwe. Hapo tumeujutu. Ucha wambura unavua vya bindi byose yale yote wali wambaye uliovaa, hanyuma kisha ukachuwa mwisho unakuwa mtu mpya. Bwana asifiwe sana. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaborerwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Mazuza gutongana ni shari. Gutongana ni basi, gutongana ni tuvuze gutongana. Gutongana no kushwana kwa Kiswahili iyo mvirenge na horushwana. Uvyivira wewe nyene muri abasa igene horushwana. Sikifikira jinsi tunavyoshwana. Kandi ngoja kwijuru. Nafikiri na sikani kawali ya nikishi. Tani mchandikishi. Bwana sipesa. Kandi ngotuka haya kandi rubisi ngokugira. Ishi tutagira ishari. Ishari ni iki? Ishari. Reka niba ni nzino mutamu. Ishari ni iki? Ishari ni iki? Mutamu kile ishari ni iki? Ishari ni iki? Jamani Bwana asifiwe. Ibana n'umuntu ubona uko umuntu ameze n'iby'umuntu Imana bayamuhaye ubona ko akurusha. Ujya mu byamaze ko ari ibintu akurusha wewe utumugirira ishari. Wivu. 100%. Itakuja. Tena wewe mzee wetu. Hicho tunacho watu. Imani sio cha. Amen. Bwana sipesa. Amen. Na usi ina sabano. Umesikia jinsi amesema? Na jijaje na kusobanura. Na mimi singe tafsiri hiyo ndani hao. Ambaye nimepewa. Tena tumeweka kiongozi wetu. Kama naoni kiongozi wetu. Bwana sipesa. Amen. Utaona mbona cha kurusha. Ukiona mtu anakuzidi Kuna swala tukatingi. kila siku kipita sikia shida. Bwana bosi. Kila siku Wawahi mkula mnukula kama ndo keza. ameona anunua gari. Kuna lege ndo Heshima kana takuishije. Na hata Ibere mwana kali. kali yake. Ukasanga walivyi. Unakuna ibadi. Unaliko ngene. Mimi kinonga pesa Ukasanga kwa siku hiyo pendekeza. mimi anatembeleza.
Imana ishimwe cyane. Hari ibyaha, kuna dhambi abantu bakora, watu wanafanya tuma n'ibiciro batacha, itasababisha mbinguni wahawe. Ugasanga byaba abantu bafite ibyaha bise bikuru. Kuna watu ambao wana dhambi wameita kubwa. Hari n'ibindi byaha bise mega ni vitu. Kuna vingine ambao wamepatia grade ya low. Bwana asifiwe sana. So gusa buri cyaha gifise igihano cyacho gusa. Kila dhambi ina consequences zake. Mugabo lakini ibyaha byose biranga. Dhambi yote ni sasa. Bisibihano lakini adhabu ndio tofauti. Ukiicha, ukiua aje mara shagini mbele y'Imana. Yaani ile dhambi na kueleza kijikuju. Anasema huyu amenivuga taa. Mungu anasema yihanya nabibona. Ametubu nimeona. Mugabo yagisha. Lakini amekuwa. Aya basa kwa hii jambo mpaka itadai. Na ya kwako itamwaga. Ategezanya kuchayicho. Na wewe itamwaga. Kandi wiha. Na kwa tumetubu. Bwana siweza. So wichanya nikiwa na wimise yo kubaho na wewe siku zako ikigabano zinatoka. Kwa wagabano ya mara mmepunguza za wengine. Haleluya. Ukubaliane. Hata utubu. Mwijuru wagenda. Mbinguni utakwenda. Ukiomesa utalipakini na wewe zako zitafika. Utaondoka. Umusamba ni nawe. Ukifanya uzuzi. Uongeze. Sikiliza. Mwenge waje kusamba. Kufanya bila kufanya uzuzi. Alini tukapasa ni wanaenda kwa mchungaji. Nimenisumbua. Nimezima. Nina kuna samba. Kana bali kundicho. Na tena nafikiri nasikia vibaya. Ngomba babali. Nahitaji ni baba nisamehe msamaha. Umukozi w'Imana anabiganza. Anaweka mikono. Ibabazi kuri wewe. Msamaha zimepatikana. Unaanza sasa kwani? Ya unapata. Yimka ide iliyo. Sasa mimba iliyo. Ipo. Na imani chifata nani la yuko. Mungu sasa atatoa. Ya, ichikura atatoa. Ivuga tingo hicho nini? Anasema nimekusamehe lakini hiyo ni sawa na dhambi. Mkali cha gihano. Itabaki pale. Hakitoki. Bwana siwe sana. Itakutuma abazugo ngwari byabikurura. Byose biragamba ni sawa. Tafauti hano ya adhabu. Nito bitandukanye. Atafauti ni adhabu. Bwana siwe sana. Dizele kwa ruko. Nafikiri ni hivyo. Vizuri sana. Amen. Kende kumutongana gusa wewe. Wenenda ongea na mdomo. Ongea ushari. Uwe na wivu. Uyikirira abandi. Ukifanya wengine. Umenye ukicho. Na wewe ukikoze. Ukifanya icyaha cyawe. Dhambi yako. Na wao ndiye samba. Na yule ambaye amefanya ikimwe. Sawa. Kusitandukaniro. Tofauti ibihano. Adhabu. Kama na abantu. Unaona watu. Kaja bana basambani. Hata wale ni wasinzi. Kawaja kwa dukani. Na wale na unatoka. Wewe na wewe ni sawa. Wewe na mzinzi njia hii. Moja. Imeitwa mali. Ukatusameza. Tiche mwijuru. Twende mbinguni. Tuyambure. Tiche furu. Mwenye yambure. Kila mtatu. Kande mureki. Tendo kwa akazoongeza mgeo. Wana mega ni waupi. Ukiona kama wewe mtakatifu yanguka. Umjue kama umeanguka. Wewe kiacho subira kila wakati mbele za matuta kuii. Tunakuwa hatufai. Wewe kila wakati kuko umeangu wako tibi. Nanga tumefanya hivi ndio tunadima. Kuna mengine tumesahau. Kwa dira jukwani. Kwa sababu umesahau. Tumetembea hii bwana. Nanga mbele za maraso Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo. Akosha na bwana. Urabili tunaona kwamba Mungu harabantu bazi gucimanza. Watu ambao wanajua kukata sheria. N'izindi ngira n'Imana itari bwabone na nyingine Mungu hajaona wanakata sakesi. Umesilamu mwana yambwiye, Muislamu ameniambia, burya mwe kubira hata Yesu. Ninyi mnasema na Yesu. Kweli mna Yesu? Ninyi mna Yesu? Kwanza abantu ba mbere bangana na bakristo. Watu ambao wanachukiana ni Wakristo. Sasa mnaenda mbinguni. Mnaenda mbinguni? Najua Ibrahimu ndio atakuza visisi kwa haja kuliorora. Pale Ibrahimu. Yule amali ndio ameniambia. Murika ngora bakiri. Yaje kutoka cyasanga bibiri. Amekuja ndani. Wala kufisa bibiri. Asema bibiri ona. Ibiri umubyose ngo wewe. Yariye Mungu wewe. Nani tuzi uzi tutatu kusatura tutatu tutule. Mugabo twebwe sisi tunaanza tunaanza mwanzo mpaka mwisho. Hapo tupo Mkristo wewe Mkristo. Unaenda wapi?
twafite tubera ngaha tukianzia ku murongo wafashe mu mutwe tema muri stand bibi gatoza hari sikia hapa ubara wose umeze gana yicara anakaa tukagera ku wundi yicara paka kuwanya paka mwisho kalika twicaye ngaha si tumekaa nabeshero nimesayo ariko mbona lakini mnisamehe dukizwe tuokoke tuje mwijuru twende mbinguni. urazi Unajua Biblia itubwira ngo Biblia inasema ngo mu gihe cy'iherezo nyakati za mwisho ngo kuba kiregera kwa sababu imekaribia, nabo ngo mushishikare kwegerana nanyi muzidi kukaribia ngo ubwo n'amajambo y'Imana na maneno ya Mungu mube muyabwirana jarabiane sana kugira ngo abe ku bwinshi muri mwewe kwa sababu aliona kuko ngo aho honyine gusa hali pale ndipo tuzosurvive tutasurvive, kuko aho turi mu gihe cya nyuma, maana tuko katika nyakati ya mwisho cy'umuntu ya mtu. so maki havuye umuntu Kutoka neema tuzokoroka tutashuka harabisi chini chakije mu gihe cy'imbabazi tunaingia katika hamwe buri muntu kila mmoja. uraje mugenza kumva menga n'ibinzira iriyaza mu matwi Ukiangalia rafiki yangu unaona kama ukumva tunapa natangaje atangaza ukaza kurunda pastor imani zara mutwaye kera ukaza ubananga baza ni kwa Mungu gusa naona sunana hapa unakuja kwa urazi igihe cy'imibabaro wakati wa mama uzoruza ngaha unakuja hapa ifugo zose bejena je ni mu mwanzo tunahitaji kutunza saba unao igihe cy'imibabaro wakati wa dhiki ukumva menga ukwiye kutamba unahitaji kulala hapa. muratumva gusa ukibaza ngo Unasikia nafikiri na subiria ndio korana gusa yaye kakabita korana tumekera pa gatora gusa kidogo abantu bose batanguye kila mmoja ntabane maskini bashiracha abo na sunana hata maski mtu kubera iki corona anajua kwa iliza nesi corona inayokuja sio kwa ibikurikira siko zaidi sio iki nimejua tutaguza tulinjira mu mibaba pia kuingia kwenye twinjira mu mibaba tunaingia kwenye matatizo. nimufine Usicheze, nimujana usilale, aha tuko tulinjira tunaingia muri system y'ubuntu system ya neema kuondoka. wicara gusa wewe Weka ukaza ngato kasirira unakuja tunacheza, ukaza ngato kakirana unakuja tunacheza, bavuga ngo umuntu yihana nasema mtu atoka chukuma wicara unakaa. ati mugihe cyo Tuko katika wakati wa cy'umuntu bakubwira ati ni igihe cy'umuntu wakati wa mtu nyene wenyine mwenyewe. nabyumvise Nimesikia kandi nabikoze na tena nimefanya ngende cyangwa au niache. icyo giturimo Hiyo ndio wakati ambao tuko, icyo giturimo ndio wakati uhitamo wewe nyine unaamua wewe mwenyewe. mutama wanje somera Nisomee ibyesho Yohana 3:11 Ufunuo wa Yohana 3:11. niyo ndabwiriza ariko menye wiyandikishe muntu w'Imana wiyandikishe 2:8. buri muntu yiyandikishe Kila mtu ajiandikishe. buri muntu yiyandikishe kuko icyo gitabo kuri 15 havuga neza utaradusomera kuri 15 havuga neza apana hahandi twari Pale ambapo tumesoma kuri 15 havuga neza na tano panasema dusomera haracyari dusomera 20:15. dusomera nyine gatuma 15 haravuga ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo atererwa mu kiyaga, muri icyo kiyaga cyaka umuriro. Amen. iryo ryo jambo rikomeye cyane. Hiyo ndio neno kubwa sana. Ngo kandi umuntu wese Mtu yeyote yagiye akaraba aliyekwenda na agasanga izina ryiwe niririmo akakuta neno la yaciye apera mwehe amewekwa hapo. ni kujya kwa kutwagenda ku kibaho Ni kwamba watu kwenda kwenye ubao haja bamanikira ni mubizi walikuwa naenda hari harasivye kwa kwa mimi hadi haja bamanika manika walikuwa wanaandika hari harasivye lakini chachi ni chashi na kuhamia sio burindwa rwagira maana kile wanakwenda kwa akara anaangalia ya mbere ya kabiri akavuga ati ko bibuze gaso genda mutabira wa mbere akacheruka mutabira wa mbere akaraba oya genda bosi twamuka imbo abe kuruka twa tuduga tumanga twiraba tuduga turondera amazina tunatafuta majina. niko niko tunakuja kutuhakeleka Ndivyo hivyo tunapita. tumatunza mu vy'Imana Tunakwenda mambo tuduga tumanuka tunafanya kushuka. tugenda tumanuka Tunakwenda na kushuka. tugenda tumanuka kushuka. ubibuze ngaha Aliyo
Aliyejikosa. Aliyejikosa. Chengega wagiye. Anakwenda kuona eti wakoze ngaha. Ukachugenda yuko chawiha. Anakwenda kuona tupo. Muri wa muzungu. Muri wa muzungu. Utegeza kuba star. Lazima uwe mtu ambaye amesimama. Kuba star. Mtu ambaye amesimama. Wacha. Uhete. Ukiacha. Ni uzochona jina lako. Utaona jina lako. Ukiona uzoshaka bisi na pose. Wetu watapoza. Akakuzo muhabu ruhusha. Amepewa ruhusa ya kuondoka. Kuja mzobona nini? Kuonana na Mungu. Tiketi yao. Tiketi iko. Tiketi ni mkulia. Tiketi sio kuhubiri. Tiketi ni kuvuga. Sio kuhubiri. Tiketi ni mkutana. Sio kutenda. Tiketi ni mukuza kesho mikani. Sio kuja kesho. Tiketi si kuza ngo washize ku masaha. Sio kuja. Itiketi kwiyambura byose kujipira wewe kamugahagarara na kusimama ukahagarara kuja Imana yari ikuzi kama vile Mungu amekujua. Ukahagarara kuja Imana yari ikuzi vile vile Imana inakujua. Aho nyere gusa hapa ni uzoshika ikachivuka tizina kawagira. Mungu anasema jina lako liko pale. Dusubira hadi muta. Soma mzee wangu. Kugira barakezi. Byashiro Yohana 3:11 haravuga ngo ngiranze vuba umire kucyufise ngiranze vuba pesi ntihagire ugutwara igitsibo cyawe ngiranze vuba naja pesi. Imana shimwe bavuze vuba wakisema nili muri vuba vuba ki ndaje cyangwa kiri gutebuka muri kubu kiri mukubu kwa nyakati za sasa. So makini jambo lile mu makimukubu kwa nyakati sasa hivi. Makini jambo lile muraka kanya turi kwa muda huo matuna ndaje nakuja unatunaongea tiko ndaje naja mchangei nakwenda mvuze nzoza nikisema nitakuja make nzoza ngomvi nitakuja nikipenda twatahura mugaba ngo ndaje nikisema naja umunyene ndaje leo naja. Dusome jambo hili tusome neno la Mungu nitwicare tusikae komenga twarashitse kama tumefika kamenga yisi ni wacu afikida neno hapana. Iyi si yacu ya kwetu Yesu wenyewe anabivuze. Yesu amesema yavuze ndabasize mu isi mugisi yana na acha kwenye dunia lakini sio kwenu. Mugabo data nisanga Joshua says lakini anasema Mungu mugabo data baba aba bana watu hawa bakagumuka wakabaki hivi nzobana nzokorera ubusa kwa nimetufanya sasa nakusaba mwami wa nakuomba Mungu arungikire mwemu yeye shusha nguvu za Mungu kugira mbemo ili kwamba roho yana mutima buri muntu awe kila ndani ya moyo asema nimesikia hii kini cha kwa hiyo dhambi hii acha hii nayo ndio kuvuga kwa kuongea watu hii acha kinacho ni shari ni bibi kinacho nukireke so dufise umuntu tuna mtu kuri twebwe ndani yetu twasigiwe ambaye tumeachiwa ariwe amara tulimbura anatuambia haya masani kuna kupi hata muda nikikwambia ndani yako hivyo naya masani hata muda huu Imana ishimicha naya masani kutoyago hata muda huu muri wewe hari kitaka kikavuke kakugira unye ndio kinasema ndaika chaki kumbuka kile nakijura chibu na kile nakumbuka nakijura chibu na kile nakumbuka na kile nakumbuka na kile nakumbuka naya masani kwa muda huu tukisema anaongea na wewe niba gitariyo uhaguru kugira kama hiyo pandisha mkono kitu kusana mwe mwenyewe bwana tunahitaji roho wa Mungu abayarati maana yake hujaokoka abayarati amefuku Bwana spesa tunaje guhendana tusidanganya tunaje kugira ngo agira vuba anakuja upesi ngo buri muntu wese agirende kila mmoja ashike kutorakizeni alicho nacho none wewe wubisiki wewe sasa una nini uchoumi nako wewe umina kuki utakamata nini hicho pesa nini una nini Imana shimecha mugatungandani 12 unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rwanje anayeshinda sio rusengero turimo tamfanya kuwa Alexa sio hapa kandi Bwana spesa amen sio rusengero turimo sio hapa nubona mengo bamuza buri muzivuzi vyomba kuri inkingi Imana yashize no oya ukora neza bazokigwa azomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana atakuwa nguzo ya hekalu wa Bwana. Bwana endelea kandi ntazosohoka ukundi ngo kandi ngo ntazosohoka hatatoka nazosohoka uko hatatoka tena umaze kumwemera
ukimkubali kambura byose unakuacha yote, amajambo akaba muri wewe, maneno akiwa ndani byose bikaba biri muri wewe, ntusobora nusubira kandi gusohoka utoke. Ukabona ukiri byaje umuntu ari ukiona unafanya kuna mengine kuna sema utarakora, kuna mengine bisaba kumanza kure, inahitajika kumanza kure kugira ngo ube umwe mu bagizwe mu ngingo, uwe nguzo ya kanisa bana. Kandi nzomwandika ku izina ry'Imana yanje, nitamwandika juu jina la Mungu wangu, iry'umwana w'Imana yanje, na la mwana wa Mungu wangu, niwe Yerusalemu musha, Yerusalemu mpya uvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kandi nzomwandika ku izina ryanje risha, urinde ugutwi niyumve isomwe mu mabwira amashengero. Amen, amen. So wewe nimeze kurera iko hivi, umaze ugenda ukazosanga izina ryawe riranditse, ukikuta jina lako limeandikwa uzoca winjira, unaingia azoca gutwara Yesu, anakuchukua Yesu akiri inkingi y'urusengero, anakufanya kuwa nguzo ya kanisa. Urusengero rwo muraruzi, unajua kanisa la Yerusalemu izo iruruka ivuye ambayo inatoka mbinguni, izo manuka itashuka, imanukanye na Yesu, ikishuka na sasa hivi ibikorwa uzoba warakoze, kazi ulizofanya nivyo bizokuwa position, itakupatia position ya uzohagarara utakaposimama. Hawa wazobana Yesu, kuna wengine ambao watamwona Yesu, wengine ambao watakuwa naye. Icho mkimenye so muri bya bikorwa rero, kazi sasa ulizofanya, bya bindi wakoze, za kazi ulizofanya, bya bindi wagizene, uliyofanya, bya bindi wagizene, bya bindi wagizene, nivyo bizogirana, ndizo bizocana bitako kwa kupatia position, ariko utaraja. lakini kama hujaenda uko turabana, tunaangaliana ndio abana zoe batu nabi ko jewe hizo Mungu kwa sababu tuna ninachuraranga neza na pastor au yicaye mchungaji mega unasikia kwamba si ndimo kweli, simo basi kazo babari anakuambia peho malizini, ondokeni wachafu, nikazavuka nikatasema Mathayo 25 Mathayo 25 hariya hepfo ku murongo wa nyuma chini kule mwishoni, kuri za nkumi 10 katika wale mabinti 10 umugeni ashitse, alipofika umugeni ashitse, babandi babakindira batano bakizanzanikwa, babandi batomeka amatara yabo araka akuma yaka, baca bakira umugeni, babandi batanu nabo bicucu bari bagiye bagiye kurondera igitoro, turabagaza basanga ahugaye, turabagiye basanga ahugaye, turabagiye basanga ahugaye, baza kugaruka basanga umugeni yashitse, imiryango yakinze, abarashitse baradodora yuguruye, aravuga ati mwe sema si wajui, aravuga sibazi, si wajui chako na ndirimba sikujui, sinakuzi. Dukore kama kamejo, hapana gukora nk'abari kubaninezereza, tufanye kama anaenda mbinguni, sio watu ambao wanajifurahisha. Gukora ibitangaza byanje sio tiketi kutana muujiza, sio tiketi kwenda mbinguni. Ni mu bikorwa Imana yampaye ntegezo gukora, kazi Mungu amenipatia, iyo jukumu langu hiyo ni kazi amenipatia. Mugabo nakoze neza, lakini sipofanya vizuri, ndio naramukoreye nitakuwa nimefanya usinjoja nisiende. Bwana asifiwe sana. Na tugeze mu kanya keza mpita mzuri sasa, ndagusaba utaguruka mu kibanza, nakuomba usimame, tuhaguruke twese, tuhaguruke sote tusimame.